أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kwezi taifa la Komoro, kwezi wa Komoro ngar aminiyo yokana indensi hatu si marainya wa Komoro, si wanazijana wa Komoro, bari aminiyo kana kartina double nationalité ebonge wajibu wa Muhammad si rejeba nurjeri wonese wa Komoro walo hule izwe kaundo zijirio haruma ensi hao handani ngamjon sami nami mikajuta fundo la karavati na mimi le fundo linu wide na kaujitia awamta zisama zangu kwesi watukufu wa Komoro nampartage video yinu ilihe na mwana Komoro yailewe izwe kaundo zare hansivanu bezare hansivanu ngizo zinji zabidi rirohe haruma utwana rirohe haruma ushenzi hembaezi ikao beiruma olelo kwesi watukufu wa Komoro andani ngambosho marhaba menji ze media mbali na mbali zikurenga haina nongozi jirio harumwe Komoro na haina nongo ikaungazi undrao mwana Komoro karibu marhaba menji ze media mbali na mbali wa hane jitihadi ya heziri undrao hususan ngambosho marhaba menji wanama wa chaîne libre de Komoro na boshe la marhaba menji mwananyasi Badurdini hesi tikaundo ya ibua la voix des peuples arshukuri yao na mimi shukuri yao ze media zinu ndini kwa Komoro wa Komori narike ashiri rijuzi siukaya gawangu wenji kaungwa remao Badurdini izwe kaundo ya kahamba sha wa Komori kamtushinda mwaelewa eza hundra fanu eza hundra aimani eza hundra wenji wana wa Komori ka waralwa hitwa arwensi hatwini yamonge mimi handani ngamsaluye ngamjuso mwono hangu unu nsaluye ye chaîne libre de Komoro ngamrudinjuso mwono wabili wa hangu unu nisaluye mwananyasi Badurdini ulone chaîne ya la voix des peuples comoriens hahindri ngar aminiyo kaya ingetse deze media zinu wallahi hata wallahi ngamlabu amini karjajo na bashari obanu yaliyo yabungam amini ukana ze media zinu ani zisibu wa hundre pouvoir parce que nyo Komori lelo muhiya banu mwambao kana bandu ya media wamba ndrabu ba lelo mono bashari mdiwa saukana engeti deze media zinu wallahi no wingu kajojo na bashari zabarindi ni bobosha obahanu yaliyo yanona vuka zabarindi ni yatutire wa foto ya kama bashari banu wa Komori na rikubalianere lewe ukaya si mara yawa Komoro shangar aminiyo kaya zenrongoze jitihadi zafanywa ze media ngari wa shukuri yao onti pia hususan chaîne libre de Komoro nane mwanajisi Badurdini au kaya engeti do wanduanu wallahi karjajo parona bashar isababisha usikuwa lelo inu ngarjo fereshe ya ze media au kaya eza kahanzazi hundre bashari ya baba hakazina hundra bashari ababa sayinu kazina hundra bashari wake sisi ngar shukuria ze media rangu chaîne libre de Komoro rangu ya mwananyasi Badurdini
baba anuzendongozinu enge na mwendemo ishie izo humedi msaidie ya zamba humedi msaidie haone sokaya emana bashari ya kwenendea rengwa Dar es Salaam kajakana wajibu ya Dar es Salaam wanawenji wanuyo Dar es Salaam watsona mapapie no wanadamu wako ajaporenda warengwa na daula ya Komori ujaba ritihadalane harumwensi yatwe ngekwazi kawajibu ngwamadami nge shukuriye wananyasi wa Chaine Libre de Comores nane mwanyasi Badurdini hauke ngeti de wanu wallahi ko mru ya jona bashar jamali kajajo metra jamali rimstaiyo kajajo ndendera nge mafoto yena bashar na baba sikitifu maziru ba Komori banu mwananyasi Badurdinizo ya zamba mimi haka Mwenyezi Mungu mimi siliamu paswe siwonwe mafoto ya bashari ya sisiwa shabo na angalie mafoto ya bashari siya angalia hata sihundu omuhono unu wagoshi unu kwa tisawa no muhono wa droite unu na mwende mwangalie kwa Komori njamba mimi ngamfanywa analizia hangu hema foto ikaundo ya sisiwa ikana ruanzana angalie bashari mihono wiyoyo mili keti sawa omuhono mzima unu ani uwe normali omuhono mzima unu uzimi ikawa hata mwende mwangalia harumwe shaya shaydzima ngamuona ukashaya shilona jeraha zabarindri ni ebanu badeka owadembeni watuja warambia ukana omuhono wa bashari rangwe asuli yahe omuhono mzima womnene le armale janza omzima womtsala shasisi rangalie mafoto omuhono wa bashari omzima omuhono nguwe normal omzima uzimbi bal hatanga bo jaraha yabo yowajibu wandu wamadasa holiori wonesewa mafoto ritata uweri wonese sabarindi nomono wa bashari omzima ulo normali omzima ulo mnene harumane janza na jaraha bo juu harume shaya kumonike bidori juzise ezahendo kaya mintwanzani kemle harumale suala la bashari banga minazani hansivanu shanso kwanza nje ni shukurie mwananyasi Badurdini nanu wananyasi wa Chaine Libre de Comores ya wana saukana engeti ndao wallahi karjajo parona bashari obahanu yaliyo yawo rikanzari riutukuse mwananyasi mtukufu metra jamali ikaungari ustahiyo no avuka waho kana gari ustahiyo thumma gari ustahiyo shindawele ukana ihararai kainji harume mara ya Komori vanu sikari tu wanili ya bashari hizo yamba ngutuhumdwa ukanangu hilwa rikau jabanu rishemeze ya ukamwana Mkomori genda yarengwa mahala ngebidori juu ngenda huu ilodi lo wa Komori wakana harara sikari tsarma ukabashari hahibi hauka mimi njajo juani kevanu miuzambandro nambe ukananga mwanzo daula ya haki nishangirie mrikao nge mwizi mathalani wakati na ujua nrememba ezinu ya ukangwa uwezi lelo nishangirie mru ya mbange mwizi bari ngu defende daula haki zonda babo yotsi daula haki yabo yotsi daula haki ka daula haki mathalani sisi ngarjoka abantu rishemeze ukana bashari wa mwana Mkomori yaka ujomowa embaezi ngasibatima sinaye sharma masuala ya wizi sina ujuana mbenga mwanzo daula haki nishangirie mwizi embabi hiyo nsida mina bashar kwezi watukufu wa Komori tijoanza video yinu haina muru ya ishilie izwekaundo zare hansi vanu ngamjio arma suala ikao siwana wa Komori osikuwa jana abafanyi habunjilio
hauna rambe mafanya dua harumaye foye auladil komor ya husiana ne dua wanruwa mbele yao wa raisi mzamani sambi obahanu yaliyo ya rohe imahu edua yendelea makalima menji yendelea sha rahane jakati njiyao mnofu wa makalima ngamshukurio mze wa hatu wambana garishukuri yao mze wa hatu wa mila na mze wa hatu baruani au kaya baruani ikara ndo anzara angalie ze duskuru mbali na mbali panda mwana ikaundo za kawira harumaye foye ya uladil komor baruani mruha hisi mrumbaba wa mila mruha hisi mrumduhazi wa siasa ukaya vaneka mrunge na mnamwana mruha mbaharanai ngutse uho mbaba haumzaze de ujue namna ya ubahare mwana namna ya sujotse uha ngari aminiyo kana oswaja naruma yedua yakaho faye auladil komor waka wanaziwana wakanza watseuhe imahu garshukuri yao mze watu baruani haukaya hashindi habahare mwana mwana kajatseuha ngari uboshelao marhaba mze watu baruani hongru duhazi wa maha hongru duhazi wa siasa hongru duhazi wa mila ngari husaluyeo Mwenyezi Mungu na ujengilie ike ejazila ushinde udohunra baba hanu hamadabala ya uone sokana mwana ya titewe zuki watu mze watu baruani kwezi watukufu ngamjio mbabi ya ukaya si wana wako mor si maranya wako mor ritambi hao raia hamadami na subuti ni jawanu zinude setambu zinremao yanude maisha madwalilifu yanremao yanude maisha yatsulazimu ya njili yemi mwanamko mor na mititendelu ambayo tendelwa ni daula izan sababisha ni hao banu dai hali kao de daula ya komor irirumao simaranya watiti ngekwezi watukufu ngamu mrongozoni nyima opposition rimwabie nukaya esafaralelo inu rijohanza rikendanyi homonenia sha ngamriti yao harara ewange mimi ze fikra ntitikao ndonlonizo sanzanje ni mrongozeni nyima opposition nyonsipia sharaili nejakati njia oumva wahema opposition nga mrongozo owananyasi riluha rumwemba na inu riomba Mwenyezi Mungu ritowe mbaezi ya peu inu haraka insha Allah izo nakanza ni uzise mwanama Yusufu Muhammad bwana mwanama Metra Mahamudu eba ketsu bidiri riesheleye ihoralani hohuja ekarando anzara angalie Rais Colonel Azala Sumani harenge sambi hamrumia Rais Colonel Azala Sumani hawaswili iho ya kanza yende zabarindi ni lelo eka ritojo juara renga kiki ritojo juara renga depute Fataku mathalan rakasinao rawaswili hokao doranzorende wange narikera dhirirensi wanazinudia lelo inu garambauka mwinyi barakange mnafiki kikinge mnafiki fulaninge mnafiki enyi mto wanafiki mfanya programu hindrini ikahanza iwaswili
mru fulani haimenye ilesa yorje rambe ukana kweli wa mnafiki ni wanu kaunga mwambao mwenye baraka mnafiki kiki mnafiki fulani mnafiki Abdallah Abdul Hassan ya mnafiki Desire mnafiki yempanga barnama chinda hivi yakaanze waswili yatsu waswili asibabu dasi mwambatiwa nafiki wangena rikerathi ngamparo opposition kamili ni mabienu kai hususan ngamurongozo hema kalima matukufu ya Besufu Muhammad bwana wayonesa haruma efoye ya Uladil Komori siwasaya rijuawe tarehi rishangaya ewange madama karja shangaya haku richabanu rihurongoze Besufu Muhammad bwana borazida bobaruani bokiki ensi yatu inu ngariko zao hususani dasi maranya watiti haukanga aminu kaya ikati jabanu murongoze maranya wado hamanda meokana eraiya uno mtsini mwami ukozo hamanda mi wakati ranya keria jilisesumu yafe bantu jua rainya ukozo rahanami uyeshimesha mabwadilifu rahanami nsujo waranye ndrini uyeshi duniani wodo kweli haukamitsa yatsukana harumoe marainya watiti waenshio haruma maisha mabwadilifu waenshio haruma unai bahimiwa mwando nswami nukana ngabo wabili ujumami haruma maisha madziro ya nremao haruma nsi ya hangu ebange mimi harumana suala laha Besufu Muhammad bana walione saharuma yefoye Auladil Komori rijojibiwa msane monane aukaya ngebidio aukaya riono mwenye baraka hansi za coordination za hetsanraya kaje hansi za parti yahe hansi za hetsanraya ebongegari utsahau bobaruani borazida bokiki Besufu Muhammad bwana mwehensi za coordination za hanyu harume bambao ngari mtsahaoni mwehensi za coordination za hanyu harume bambao esa hiyo mjempare oanwe harume ya mahame wanu grupu ya mamadu ya tsahe wanu ma opposition wehensi za coordination za ya hea mahame we ulomba jini Dr. Salimu utsahoa na nyuho ma opposition monane mwehensi za coordination za hanyu nyuomba jini Buruhani Hamidu Abdu Soefu monane harumwe ma opposition wa he hambu mwehensi za coordination za hanyu harumwe hambu esa hiyo mje mrengo no harumo wananyanyi wa mwali no wananyanyi wa nzuwani ikawe hansi za coordination za hao esa hiyo haukabanu baruani we hansi za coordination za hejua moroni na banu hejua ngiyo mahala ni yonsi pia hauka ekamwe hansi za coordination harumwe mabavu ya hanyu yonsi pia ngamdo mchabanu mnongone mwambekana 2000 yoshao ngariti yawe artawe bwana harusi dahoni wallahi hata wallahi billahi namna rajitolea namna rajitolea za nafsa mozatu bwana harusi ngarjo mtadao 2000 ebonga mimi armeri salaini sijani urongoze Besufu Muhammad bwana discours pandamwa na waifanya armwe foyer ya Uladil Komori itikela discours ya mwambo armwe foyer bahi sana we hensi za coordination za hebambao hama mwenye baraka we hensi za coordination armwe general Alexandria esa hiyo
mkevazima haukweli mrambia ukaya ngarendo rate mwanadahoni M2000 wallahi hata wallahi na singari ombao yaukana huenda ratie mwanadahoni M2000 batike wajo ukoza tiwanzua ni tiwamwali tiwangazeja na rikoze sonti pia hauri tie mwanadahoni sonti pia wangenu risala na janimnika ni nyima opposition ba ngari aminio kana risarile mewa rihusu ze nafsa moza hatu hauti huzo nafsa moya hangu karina ujuwa rikevanu mda wa maha rike harumaze rezo zinu na rihunde namna yazitendwa ba karina ujuwari wambedua ya ukane mbaye zinu Mwenyezi Mungu ne hifadhi ili hundane na rehema ema hawakansi vanu wansido wandu wajoka ushinda waridiriki ebonge vanu ngani mabioni bandu ya wandu nga mwambao kana akarina ujuwa risepareni ritowezi embaye zinu rinike wandu no waneka mru hahulugari ilolo shanjwa mazoferi hata yojo kirate shofere wa mwando ola wa mto wabakatsuhera versema njema yojo kirima mukushanje mazoferi mfukare watsingwenda wemenyele gari bahiwe heda tomwiso weshelea shofere wa mwando ola tukahera versema wele wakana asha kairiwe yutsunera versema shale gari lilo jema rahanda wina mrenga unero versema le garamtsi ngomba heno siku garaji yabongari ngombao wananyasima opposition na mkeradhi babanu Mwenyezi Mungu wayo itsiwa hanyu yedini inu nyitside mwebe habo wakomori Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haruma mtume sallallahu alayhi wasallama wakawandu wakama kafiri wakawandu wakaweha fitna harume makafira rumale suala la mtume no wandu wao warutadi warudi wareje yoha mtume wajawa wanilie bwana ya hosilamu lelo yinu ngari kubaliyo ya ukanarikana wandu wakarwe mbaezimu warenda nai shale lo waelewa ukaya hakika Mwenyezi Mungu lelo tirutadi ngamrejei harumu usilamu ngamrejei harumu wakomori watabi hao wangetsanzani mrogoza ni nyima opposition mko uchabanu narikubaliane ukaya no ikale lo kiki hakubanu karende nayo lelo hajare ngaria nabo kabana ndongo ijisao hama wandu warenda nai warudi warejei warutadi ikawa rutadi haukweli yoyo muhimu haujabanu bala la wakubalu kawa rutadi warende nai shakar na ujuwa tena sisi rarendwa nai mru yarenda nai ya jebanu rido mwana hamayendu shitswa hinu yo mtume haraza wakama kafiri wenji no wakaureje yoha mtume wangena rikubaliana inumbana ensi yatu irengo ni mafavalu ensi yatu irengo ni makrimineli ensi yatu irengo ni madiktatori eko wanu wakahula jana ngwajo uruone senzia narikera dhirikeba zimasinao na nyi wandu kao ndo muheo banu mwambao kana wandu wala wanafiki eba numpanga ndazibi zakaubidike zisahilishiha wandu wanua zifuzu wandu wanua zifuzu narikera hakwa mwantsimbili mtu haba mwenye baraka wala mnafiki mnafiki eizo mwapanga mwenye baraka yazifuza ndazi baruani wala mnafiki yeze ndongo mwazipanga batina baruani zafuba sababu baruani ndazi metra Mahamudu wala mnafiki eze ndongo mwazipanga batina metra Mahamudu yazime nyandazi na keradhi kubaliane riretsi babanu karndo anzarangaliye ngabo wandu
wajahumwa bangwa wanawe mbwana yinu shahahunda pato la mali lao haunda pato la mali lao zinundabu ukabanu garambula nao ina bahanu kaundo banu bano ujoko ukazalesha eshambo no ulowe fi awotsimba bahanu toka ubamenya banu garambula nao sonti pia shemana rutso abanu radenose harumwe mbana ino wandu hadzina dokaramba garanzori waswili ritowemba ezinu ya pewinu ngesa yorjer kensildo ridwambila na shasonti pia garambula nao owandu wakanensi inu hawandu wanzo warengensi inu garambula nao sha wajibu liwaswili akar aminio kana ekade mbaezi ya pewinu inundi yorilindao emergence inundi yorilindao jeune emploi inundi yorilindao renouveau wallahi ngardo fahamtima ebonge mimi nekari sala inungo ishio bo mwenyi baraka bo Yusufu Muhammad bwana bo Baruani bo Razida bo Kiki na mwehetsi za coordination za hebambao mparoa na nyanyi wano ya mahame ya mbachini ya mitsamihuli ya hambu wehetsi za coordination mrabi yukana ya mwanangu njio dahoni le 16 mars 2024 et dimanche banga arjo njia dahoni arjo mta dahoni na singari aminio kaya le jeshi la Komori kwa na ushinda wariziye rikekartie mwana honja dahoni engar jobuli ye mwana ya feguzi garjobuli ye mwana ya keguzata ya fe ngar aminio kana le jeshi la Komori kalina ushinda liriziye ikari kubaliano kana ngarendora tie mwana dahoni ya 2000 le jeshi la Komori kalina ushinda liriziye yani nujeshi ndalibi lijokoshinda liziye mwali watite dahoni yani nujeshi ndalibi lijokoshinda liziye nzuani watitiye dahoni yani nujeshi ndalibi lijokoshinda liziye ngazija watitiye dahoni haukale jeshi lokaliti juzi liwano sambi hakuendende ya kombo wa nzuani kabajapare hani hajeshi la ngazija hau jeshi la Komori wende wakaurenga masudani ani wakaurenga masudani waje wakombo wenzuani gode manari mwambi yao nukaya eka opposition mkansi harume mabavu yanyu mpanga za coordination rikubaliano kamfumbili ngarendora tie mwana dahoni haina mru voritona mizinga na ritsoba la puzio haina mru natsohula puzio la rali kume banga muaminu kana haina utohula puzio la rali kume hahimilia mwana jeshi haremele puzio lo alipasua mwana jeshi ngutopulile bundu karambiendeza mwana jeshi ngutopulile bundu kiendeza he haina mwana Mkomori osikuritoka utadahoni natsohula puzio la rali kume bahaina mwana jeshi utoremelwa puzio yetu topule bunduki yendezahe haukanga rangu wao gari rangu wao ya ukale jeshi la Komori ni jehansu kaya yenkodo ya hao do wana na miji sho siku nyima opposition mdo urambi ya ukana ye mwanangu njio dahoni ya 2000 dati fulani kamwe hansi za coordination za hanyu harume mabavu wallahi tawallahi ngari mwambi yaoni namna rajito wafidia ngari jote mwana dahoni 2000 ngari jote ye mwana dahoni ya 2000 rahanzanji ye dahoni ngujonjia rakajanzanji wallahi ngujonjia ho dahoni wallahi ngujonjia ho dahoni wangengari mwambi yaoni nima opposition waheba mbao lelo kamna ujua mfanya coordination za he parti jua ikawa parti jua yonge omala ni hotipia
na mfanya coordination ya heba mbao rijue NDB mwana rambidiri mtehoda oni 2000 siri sari jitoa fidia harumenti ya twen linuti shamba la wandu yanuti manya huli ya wandu karina ujuwa rirebake mbabiza wandu warengenti ya hatu warirende hamashinu itea warirende watwana kari wambao kaya na mrabi 2000 nyima opposition ekamukansi mparana mfanya za coordination za hanyu haruma mabavu ya mrabi 2000 yana zemuritemwa na dahoni baga ritosa upareni ritemwa na dahoni na nazifafa zichoka zema siri sari lemewa haumimi sasi lemewa karina uja ukaibangu harumu embaezi riwonao maondo riwonao matungu kartsunda mendura hala gardoru habanu rendera rapie ubu wa maji riunwe bai watina mbendwa ulilia ngeizo garkubaliyo embaezinu ijerengensi ya hatu no wakomorina mkaradhi bakari na uchua ni wataalamu wanazijana na mrongozoni wanazijana maraia mwasoma universite mwatemisi mwaraja iho michini hanu na mjuhe babanu sikari tujiwanilia na mjuhe mjiwanilie ba maudunyide mtoka kwa mawaziri maudunyide mtoka kwa madirektori lelo mtije mwamba ukana mwenye baraka nge mnafiki baruani nge mnafiki ba mwenye baraka za hezibiri hauka mwenye baraka salo laloza ngenemeshahi baruani ngenemeshahi isufu mwadi bwana ngenemeshahi ya bakinda si ritso na yo ritso yaona hewa na zijane wakomore karijuha rakabatima kwesi watukufu ba ngamjoka na ulisukali longa mimle Tanzania mrongozeni wananyasi wa yesu sete civili wananyasi wa usukani wa masiwa haukema sikitifu matiro ya rementi ya trinu na mwende mahone wananyasi walua aeroporo ya haya watolwa shahatwari ya jiri hindi dokaba nukabata hako misio haruma mro hazi ya ukawa wanilieze haki za mro hazi engeba nubaka sendika izondrabu engeba nubaka sendika ya hemna mro hazi ngamu aminukana ya wewa komor telekoma jojua ewa hidrokarbira jojua ewa unikora jojua heza hunruwa na nyesi wa haya sharjan sukana haina mba shirika iloba yabo owatolo hazini odo ajuhao wajiwanili yao haukaka bati komisio pinde hatori ya jiri wangengari mparaoni ni wananyasa wasukani wa masiwa societe civili direktori wa hema kosomatweri na mkaradhi baada ikaba nukanyi na mikatrio ya hanyu na unafiki kamtuanze nsi yatu ipo enganyi shanyido wanu mwabidi mrichuse haukabanu karno nzarangalie mdu wa siasa waowa shashi sharma societe civili reo mekanisie re mdu wa sima uo mdu wa he societe civili zabarindi no unafiki wanyu unu riko zao mtoshinda mwarijusa sima raia rajuharato wemba ezinu no kangabo wandu washangiria wemba ezinu wanunga riko zao hena mdu toka ushangiria mba ezinu emba ezinu uo mmezi shawati mdu ufikiriyo ensi wallahi billahi wa rasuli uo mmezi shawati mwanadamu ufikiriyo ensi wanuri johanza hena mdu ya tsohunda bayiru yale shaye hunde batsina umezi ewezo nyuma nzao dokari ni kebanu ikatitimize live inu nikensi ni swifumba waziri nikensi ni swifumba direktori halafasa yoni mpare ni mwambio kana bomba wazi ebala wane video nefanya mashallah utikaudea wandu wahede ula haki abo birahunu teurenge basha tsayinu ya ralis wiziraru iso disore tao gari laaniyo na bahasha ralis wiziraru haunga mlaani
banga bo mashababi ba mabani hangu o kwa tsula anezi wizira ruizo shaminga mlahani sina ujua ni jebanu nje nsifu mba waziri sina ujabanu nje nsifu mba ministry sina ujabanu nje nsifu mba directori bari nga monzora alishiwi mrumie directori kanezi zimengo mine ulibwao shabangu mimi wake wanasi jana waduka ngomba hazini wajene mbagari hao garaji yangu ni undezi wizihili sahangu ani nirumie isudi zembwana isahangu ritahau shikamna ujoki rensi yatu jerengwa ni mafavalu irengwa ni majindu msiru makrimineli madiktatori wezi halafu waje wado defande wani wezi ngengari la aniyo haunga chabanu ni mrongoze ni opposition erisala yenu ne mwansulini usoni ndawe sufu Muhammad bwana bo baruan bo kiki bo razida na mwehenzi za coordination za heba mbao mriparo kamfu mbili ya yoshao mwananga ndora mteda honi wallahi ngarjo mteda honi gekwezi watukufu ngamdo samiba aminukana tsikamle sheka wajibu njevano njeri birli mbabi zenuk to ikao dozane hansi vanu eheli na shinda na jitamka ngamtao samai katika nausi waku au kaya ngamjokana mira yana jitoa fidia mira yani aminio kana indensi ya hangu minsuri ya mzinga kangabo wariao mzinga baringo walibao 1000 euro na 1600 euro mimi njapo ataralishi nsuzi hunda yabo mitsile mndu natoka uriye katsi fwaba besha tire mumzinga bana ba wamemba chungwa jotsia nde batafauti ya hangu mino baadhi ya hanyu mabao si wanafiki shaka mtukubali mwaronesa oti unafiki wa hanyu yekwezi watukufu Komori ngamumboshola ni maraba menji ni maraye kando makaudunga live yangu yenu na uboshelaza mediamba na mbali sikori ngaze video zangu sabaza Hamadu wananyasi wa chaîne libre de Comores habari za Comores asemsembeni Comores dunia news Comores actualité na necessity mbali mbali sikori ngaze video za watu sitambaza ebonge kairini mlaheni vanu hezentu sasa salamu za hanyu otukufu wanyu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wasatsena ikahala kalmauti haririza zeja mapya salam ahsantum marhaba menji